Data himbazwa uhabwe icubahiro. Shimwa ku mugoroba mwiza uduhaye wo gukomeza kuba imbere yawe. Twongeye kugera mu mwanya mwiza wo kwakira ifunguro igaburo rivi wawe. Mugaragu wawe wateguye kugira ngo azabashe kutugezaho ibyo waduteguriye uyu munsi muri iyi saha. Turasaba ngo ubushizi bw'Imana, kwemera kuyoborwa nawe, gutanga byose wamugene, imitima yacu ibashe kumva kandi ibashe kwakira. Sandi kuko uri kumwe natwe, sandi kudutegurira ahakwiriyeho kugira ngo ijambo ryawe rigira icyo rirema, rigira icyo rihindura, rigira icyo rikora mu buzima bwacu. Himbazwa Data, uhabwe icubahiro urabikwiriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye iteka ryose. Amen. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana ahantu habiri tuze kuvuga umwanya Imana iza kuduha. Ni ngombwa kwirinda ko tuvuga umwanya muto tugasoza tuvuze muremure cyangwa munini, nabwo tukanasoza tutabisabiye imbabazi. Ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 21 murongo wa 11 n'uwa 12, wa 11 n'uwa 12. Ubuhanuzi bwa Yesaya 21 cyangwa se 21 n'umurongo wa 11 n'uwa 12. Ibihanurirwa iduma hari umuhamagara Iseyira ati, wa murinzi we ijoro rigeze, wa murinzi we ijoro rigeze. Murinzi aramusubiza ati, bugiye guca kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Amen. Reka twongere dusome. Ibihanurirwa iduma hariho umuhamagara Iseyira ati, wa murinzi we ijoro rigeze, wa murinzi ijoro rigeze. Murinzi aramusubiza ati, ugiye guca kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, muhindukire muze. Amen. Nanone dukomereze kuri wa murongo wacu ngenderwaho, aho dutuye twabyitaga ngo ni insanganyamatsiko, ariko twarabihinduye mu kindi Kinyarwanda cyavuga ngo ni umurongo ngenderwaho. Ibice 4 n'umurongo wa 16. Icyo gihe mbwira abantu nti, umuntu wese n'umugaragu we bajya barara muri Yerusalemu, baba barinzi bacu nijoro, kandi ku manywa bakora umurimo. Dusubiremo. Icyo gihe mbwira abantu nti, umuntu wese n'umugaragu we bajya barara muri Yerusalemu, baba barinzi bacu nijoro, kandi ku manywa bakora umurimo. Amen. Pour la seconde fois consécutive, Seigneur, je m'incline encore une fois de plus devant toi et devant un public si grand comme celui-ci. Tu dois m'ordonner tel que tu le fais toujours à l'accoutumée. Rien n'est insignifiant devant celui qui dirige les atomes et les étoiles. L'ordre et la perfection caractérisent toutes tes œuvres. Je suis sûr et certain que tu dois les faire pour ton compte, pas pour les miens. Je ne mérite même pas de dire quoi que ce soit devant qui que ce soit. Mais avec l'autorité purement spirituelle que tu m'as offerte, je suis capable de réussir là où j'allais complètement échouer. Raison pour laquelle je t'appelle solennellement afin que tu puisses encore une fois de plus me participer. Le monde macabre dans lequel nous sommes en train de patauger ne peut jamais de lui-même nous offrir un gain favorable. Sinon, il est tellement dégoûtant. Raison pour laquelle je t'invite encore une fois de plus. Je ne cache pas ma faiblesse purement spirituelle et même physique, dans tous les domaines d'ailleurs. Mais je connais très bien que tu ne peux jamais utiliser les divins comme toi. Tu ne partages pas la divinité avec qui que ce soit. Tu es l'unique, pas seulement au monde, dans l'univers et partout où nous vivons. Tu dois m'assister afin que je puisse traduire le message purement divin comme si j'étais là où le message a été offert pendant 1000 ans. Je suis en train de faire reculer toutes les forces du mal, quelles qu'elles soient. Je suis en train d'anéantir, de détruire des facombres, de mettre hors d'état de nuit tout ce qui devrait nous déranger, ouvertement ou secrètement. Je lance un cri d'alarme afin que tu m'écoutes.
d'une oreille purement attentive. Pandamilima. Je suis en train de casser, d'éliminer, de faire trembler, écrouler à travers ce que je suis en train de dire encore ce soir. La mission que tu nous as offerte ne peut jamais tomber caduque. Absolument pas. Parce que tu restes fidèle et de toute fidélité à tout ce que tu nous as donné. Le monde est pandamilima, dérangeant, qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de prophétiser, ne peut jamais nous couvrir. Il est très petit par rapport à ce que tu nous as accordé. Hakika ya Mungu. Je dérange, je détruis, j'élimine, je fais renverser toutes mauvaises tendances, quelles qu'elles soient. Hakika ya Mungu. J'annonce cette vérité absolue afin que même le monde le plus enténébré soit au courant de ce que je suis en train de dire encore une fois de plus. Je connais très bien que tu ne peux jamais m'abandonner sur mon propre sort. Le monde malheureux, maladroit, qui ne peut jamais rivaliser avec le monde spirituel, ne peut en aucun cas opposer son droit de veto. Il n'en a même pas. Ne l'utilise pas parce qu'il ne l'a jamais eu. Tandis que toi, Seigneur, tu utilises ton droit de veto pour les réfuter toutes choses mauvaises et pour l'octroi de toutes bonnes nouvelles. Zamure Yesu wa Nazareth. Hallelujah. Dushima Imana iduhaye n'umwanya mwiza kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Sindi buvuge byinshi shimira abantu kubera ko twabikoze nimugoroba, ariko nanone hari abandi bashyashya baje kuko iyo muza kudutumira ndi tubasange aya yose turi kuvuga ndi twari kuyavuga. Hari igihe umuntu atonganya abantu ariko akabatonganya uko banaje. Uramusubiza umwaka uti banaboneke wataha n'intonganya zawe. Ushaka kuvuga ko nabo dutonganye baje nabwo tuba twabonye auditoire tubwira. Suko tuba twabonye abantu tubwira. Ufite ubutumwa bwiza bwo kubasheshenga nabwo ntubabone rwabara urubanza kuko wabuza bubwira kandi ufite ubabwira. Shimye Imana ku nshuro ya kabiri n'umunsi wa kabiri turaha tuvuga amakuru yo mu ijuru kandi dutuye mu isi. Hakika ya Mungu tukayavuga tuziranye naho tuvuka bisekuruza byacu binazwi n'amateka yacu adashamaje cyane ahuye na rubanda. Ndashatse nyumbabwira nimugoroba ngo hari igihe uvuga ijambo ry'Imana bakagupfobya bicaye iyo badashaka kumva. Nabwiye abo twazanye ngo Salomo yaranditse ngo uyuhana abanyabyaha wowe wigwirije abanzi. Iyo ucyaha abantu batiteguye kureka ibyo bacyasheho nta kindi uba wubatse, uba wigwirije umubare munini w'abanzi. Ibi tuvuga iyo tubyigisha abantu ntibembere kubifata, ikisohokamo si ikindi, baba abanzi bacu. Kuko ngo uhana umwanzi, mu yandi magambo kubwira umuntu itatiteguye kwakira kugira ngo agumane za ntege nkeze azafobya izo wavuze. Nimwumve kino kintu kugira ngo agume yihamira uko nguko yabaye. Ko nuko bihagaze. Cyo gituma abantu batekereza ko bazababwira bazaturuka mu ijuru. Abahanuzi bose bakomokaga mu isi. Ikimenye iyo bagiye kwivuga bavuga abana base ngo mwene kanaka. No kugeza kuri Yesaya dusome afite se. Shimye Imana ko turaha kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Shimye ubutumire bw'abantumiye itsinda ry'abanyamasengesho rikorera hano mu mujyi wa Kampala. Mufatanije n'ubuyobozi bw'amatorero atandukanye harimo abashumba batandukanye duhere kuri ino torero rya Methodist Uni. Turashima Imana ko mwatekereje ko turabo kwizerwa. Paulo niko yavuze ngo ndashimira umwami wacu kuko yambashije, kuko yatekereje ko ndi kwizerwa ngo bituma ngabira umurimo we. Yabivuge ngo impamvu eshanu asifiwe. Icyambere ngo kwari ugusezera ko cyari igihe cy'imbeho Buraya. Asifiwe sana. Ngo yatekereza ko ashobora gufungwa Timotheo ntamugereho, aravuga ngo reka mwandikira inyandiko amusezere. Hakika ya Mungu. Yandi yavuze ngo Timotheo ngo jewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ukandi igihe cyo kugenda kwanje ngo cyarageze. Atari ko hari ibintu bine nakoze. Icyambere ngo narwanye intambara nziza, j'ai combattu le bon combat. Icyakabiri ngo ndashoje urugendo, j'ai achevé la course. Cyagatatu ngo narinze kwizera, j'ai gardé la foi. Asifiwe sana. Amen. Ariko twazambura Yesu wa Nazareth. Hallelujah. Wisho sigaje. Asifiwe. Hakika ya Mungu. Nasoje urugendo rwanjye. Ibisigaye mbikikwa ikamba. Harabavuga ngo ry'ubugingo no. Kamba ryo gukiranuka.
iryo umucamanza utabera yangeneye yambikiye ashiramo akadomo kajya kamfasha mu buzima ngo nyamara sinje nyine ngo ni ku bantu bose bakunzwe kuzaboneka kwa Kristo. Iyo jambo Petero yarivuze umunsi umwuka wera yamanutse, yaravuze ngo ijuru ngo ni iryanyu n'abana banyu ngo n'ababakomoka hose ngo n'abazakunda guhishwa k'umwana w'intama w'Imana ngo abo bose ijuru ryarabagenewe. Iyo yari impamvu ya mbere y'amwandiko gusezera. Icya kabiri ngo kwari gufasha abashumba kubigisha imyitwarire igomba kubaranga, ko abashumba si abantu bagomba kwitwara nka rubanda. Oya, asifiwe sana. Nkunda kubabwira ngo uyu muntu afite umuyobozi ngo arihuta ariruka ngo abayoboye bakihuta, yananirwa kwiruka yatangira kwihuta ngo bakitonda, yananirwa no kwitonda ngo yicara bo bakiryamira, yumva ararushe kubera kurya kwicara ngo akaryama, nawe yaryama ngo gasanga bamupfanye. Bapfuye byarangije kuko nuko bihagaze. Hari imyitwarire igomba kuranga abashumba. Icya gatatu ngo yashakaga kubigisha imyitwarire igomba kuranga amatorero. Icya kane ngo kwari kubabwira ubuhenebere buzabigiye cy'imperuka. Icya gatanu ngo kwari kubasaba gukora igihe gikwiye n'ikidakwiriye. Cyo cyatumye ngo ndashimira umwami wacu ngo ko yambashishije ngo yatekereje ko ndi wo kwizerwa ngo bituma ngabira umurimo we. Yemwe mwagize neza ngarutse gana. Pasiteri twabanye kuri afishe tukabana no mu gikorwa, hari igihe twabana kuri afishe umwe ntaboneke wo muri twe cyangwa badutumiye ntibikunde kubera ibibazo, ariko hamwe n'abadutumiye namwe mwese muri aha turashima Imana ko icyateguwe cyasohoye. Dukomere Imana yacu amashyi. Sindi buvuga abantu nakiriye abantu nimugoroba abo twasenganya abo twabanye abakozi b'Imana batandukanye narabivuze ejo, ariko nyine kuko Alice nawe bivuze ndi umwe mu bantu Alice yazaniye ubutumwa ujanye n'Imana yari yavuze ku banyamurenge. Ibyo yavuze simbisubiramo, ariko nanatekereje ngo binabaye byiza nuko nta mwanya tugira kandi watumira abantu muri iyo seance muri ubwo buryo ntibaza. Tuvuze ngo abantu bazaze nta gisirimba, tuzigisha gusa tubwizanye ukuri, tunareba kaga kashaho gakomoka tawo babona. Urugero naguha rutwese boma tubona ko twaje twese tuvuze ngo kuwa mbere muvuye mu kazi muzaze nzabaha seminari, ntabo twabona. Seminari ikomeye ni inanga yibuze nuko nyamara bituvugira bikora amakosa abiri. Tubyigisha abantu byagera kuri mbuga nkoranyambaga abantu bakabifata ugutandukanye, ariko twishaye tubwirana tete tete twicaranye tibyarenga umutaro twanakuraho n'iyo social media tukabwirana akantu kukandi, ariko ntabo twabona. Iyo tuma twihandagaza tukavuga ibi ngibi niho tuba tubaboneye urwaho. None se tugire gute kundi? Ariko mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti atukuzwe. Mu by'Imana yababwiye hari ikivuga ngo ntitugishingira amakwe mu miryango. Yarabuze mu miryango amakwe. Abari je wanyuramo ari kumwe n'undi mugabo bahiranaga. Noneho avuga ibintu bigera kuri bine ndabiretse mvuze ico ngico gusa kuko nico nakoze nacyo cyandebaga. Abantu kundu bishingira kandi bari mu ikanisa. Paruwasi gaho ikamara imyaka 5 itarakora indobo. Umuntu agashingira munsi y'urusengero agakoresha umunsi mukuru agatumiza pasiteri yarabomboye kandi ubukwe bwarashobokaga. Ikimana irakigaye. None ngo amaye kukivuga ndunama ngo dusohoke mu nzira barambwira bati se kutamerewe neza. Ndamererwa neza mwaje kunkorogoshora. Ese niki cyabaye? Barikanze bati se warabomboye. Mwagize se wiyo nabomboye nari umushumba. Kuki mutangajwe nuko nguko? Ntabwo nari umushumba nyine nari umuntu wo kubombora w'icoki. Ariko ndabyumvishe. Bashaka kugusa nabagize nk'ikibazo kuko babwiye umushuti wabo nawe n'umurwayi. Ariko uzi kubona umuntu wari wizeye nawe arwaye indwara yafashe rubanda kandi waruje kuruburira ari nawe wanyuzemo. Hatase niko uzakora. Hari ku itariki ya mbere mu kwezi kwa gatandatu 2012 sinzibagirwa. Ndababwira ngo uyu mwaka kandi uzarangira ndashingiwe batuzabikora mutuze mwebwe. Ndashima Imana ko
ubuhamya ubutumwa batuzaniye twabwemeye. Nagaze mu rugo ngo mukoze umugore aravuga ati pastor wemera byinshi ariko iki ngiki kiragoye. Akikubitiye niyi ndabwira nti tuza. Wari kwikubitiye niyi wa munsi ngubombora. Naho uyu munsi wo gushingirwa se ni ugoye. Kutitaye niyi wa munsi twashoreranye tugahuruka. None ikibazo kibaye ni ikihe? Uri kubitiye ariko uragaruka. Bwana sisiwe. Rwigaza ati warugihari. Yabahamya ntanze ni Rwigaza yari umukozi mubabaye muri ubwo bukwe yararimo kandi asifiwe. Yari umwe mu babibonye babihagararaho. Mfite abana bo barindwi nibo bari bafiye na garçon d'honneur. Asifiwe sana. Dukora ubukwe ariko mbanza gutanga itangazo mu rusengero. Ntabantu bose babanye mu buryo bw'amagendo. Mwese vous devez régulariser vos dossiers. Muke muri bibazo byanyu birebana n'indoha no gushingirwa. Abantu bitini ariko ndashima Imana ko twashingiye amakwe agera kuri 12 umunsi umwe nyuma yanje. Ndababwira nti ndashingiwe nta protocole nta komite y'ubukwe nta kindi cyabaye. Twazanye umugabo gusungana nanje n'umugore ungana na madame batubera bapare na mareno naho bagariso doneri n'abana n'abafiye doneri kwa rubyaro nabyaye. Nuko ubwo bukwe bwa special butagira twaraye kwijoro dutekereza ahubwo twiteguye gusubwa ubukwe. Ndamushimira kuri ico ngico. Kandi rero reka mbabwire ikintu nikikuvugwaho. Hari umunyabwenge wavuze ngo ikintu nimba kikuvuzweho nigishaka kibe kibi ngo numwanya ko kucikuraho. Ngo ariko nimba bakubesheye humura si wowe bavuze. Ico cumvikane neza. Reka mbabwire dushoboye kuza tusa n'abarwayi cyangwa tutanarwaye da. Hari umuntu werekeza undi ku bitaro yipimisha gasanga niwe ndembe kuruta undi yajanye. Hari umugabo ambwiye n'akanwa ke ko yagiye kwisuzumisha bisanzwe aherekeje umurwayi. Ngo baza muganga yari inshuti ye cyati bangumpima wumve uko umubiri wanje umeze. Ngo akubitemo asanga hypertension. Yarazamusigeze ku rwego umuntu atatekereza. Aramubwira ngo ntangajwe nuko wageze hano kurikije ukuntu urwaye kandi atabizi. Noneho abakristo gwa nibo baza gusenga batazi ko ari abarwayi. Nibo bikirigita bagaseka. Nibo biyandikira amanota bakaba barimo bamara bakaba n'abanyeshuri. Nico umuntu wese kirigita agaseka ko ari umuyumba ukomeye buri gikundi aho giherere kikagira ngo kifite Imana kikazana Imana kikayisengilariza kikayigira yabo kikayigira yabo n'abanyamasengesho bitwara. Ariko rero reka tuvuge ko muri abarwayi. Ugeze mu bitaro umurwayi muganga arakubwiye ngo wowe nabonye indwara kandi utaza wafaka. Singira ngo umuntu yavuze impundu ko bamuramiye. Cyo tuvuga ibyaha n'intege nke. Abantu ntibamenye ko ari umwanya mwiza wo kwivura. Ahubwo bagatekereza ko bagambaniwe. Bagashaka no kwivuna umwanzi ari wo wabivuze. Ndashima Imana rero ko ico nabwiwe dimwe nashoboraga gushobora. Nagikemuye nyuze muri uriya mukobwa. Kuva ubwo na mbere yabwo twakomeje kuba bavandimwe. Sini inshuti n'umwana wanje. Nabonye ministre hano Biganza na madame. Shima Imana ko namwe tuhuriye hano sinarizi ko tubonana. Ntawe ari kubakura imuhiri yo mwigumbira wanyu ariko mwagize neza ko tuza no kubona. None tukabonana no mu ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha. Uyu mugabo wicaye ndi mwamumenye wambaye amarinete etuyibuka ava ariko ari Bujumbura niwe mwakiriye mwavuze ko yahise aza gutamba kandi asa n'umushitsi nk'utabye kakurya ko kubone ibyo kurya biraje umuntu w'umushitsi agakaraba bwa mbere agatora n'ikiyiko ca mbere. Ndabizi ko ntacu mwamutwara ariko mwakwibaza utuye umuntu afite n'amashagaga no mu gufungura. Afite amashagaga muri mu Kinyarwanda ni amanyama nyine n'ibintu yo mashagaga. Uriya nawe n'umuvandimwe wanje n'inshuti yanje sincèrement. Yemwe nabonye ikiciro kivuye ku Gisenyi mwakoze na mu rugendo ni hafi yungana n'urw'iwanje ariko nje mazigiye ganaraje mazigiye. Bwana asifiwe. Ariko none ko ndasubirayo ntago zakomereza ingiye zakomereza. Namwe dushimye Imana ko tubabonye. Abaturutse Kenya twarabivuze. Yemwe turekera abantu gutyo kuko abantu badufata umwanya mwinshi ariko nabo nibo ngombwa. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Asifiwe sana.
dusomye mu buhanuzi bwa Yesaya ngo ibihanurirwa iduma. Uri Yesaya arahamagara ngo wa murinzi we, ijoro rigeze. Asifiwe sana. Uwo nta wundi bahamagaraga ni Yesaya. Ijoro uyu muhanuzi yavugaga na abashuri, les Assyriens, batandukanye na les Syriens. Abashuri n'abasiriya si bamwe. No mu Gifaransa les Assyriens et les Syriens abo baratandukanye. Aba n'abashuri nibo bari bakoronije Isiraheli igihe cya Yesaya. Yesaya yahanuye ku ngoma z'abami bagera kuri 4. Ingoma y'umwami witwa Ahazi, ariko si yibanza ni Uziya. Uziya ni yibanza, hakaza Ahazi, hakaza Yotamu, hakaza na Hezekiya. Izo ngoma zose Yesaya yazihanuyeho. Asifiwe. Ico gihe abashuri bari bakoronje Isiraheli dinime de fer, ukuboko kwicuma, babamereye nabi nkuko abantu bameze hirya no hino ku isi. Abantu baragowe, baramubaza batese iyi colonisation uku kwicarwa ku bitugu bizageza ryari? Niho yavuze ngo ijoro rirakuze, ngo bugiye guca. Mu yandi magambo abashuri bagiye kutwonokaho, ngo ariko bongere bwire abi Babuloni ntibarayi, bazasimburana ngo bazavana abandi binjira. Niko kuvuga ngo ijoro rirakuze, ngo ariko burenda guca, ngo ariko bongere bwire. Ngumbaza nambaza nico yashatse guhanura. Yesaya ni umuhanuzi wahanuye ibintu bimwe byinshi biraba akihibereye. Ibitari byaba ni ubuhanuzi bwa kabiri bwo kugaruka kwa Kristo, kandi nabwo turabutegereje kubera ko ibyo yahanuye byose kwa ruguru. Icyambere, asifiwe sana, atukuzwe. Yahanuye ibintu bitatu biba wenyine akihibereye, barabibona Abisiraheli. Yaravuze ngo hazakomoka umwami w'umunyamahanga w'umupersi, ngo uzafasha Abisiraheli gutahuka bakaza gusana inkike ziwabo n'amarembo yahiye n'inkike zasenyutse n'ibituro z'abasekuruza byandagaye. Kuro yaratarabaho. Igihe gitoya Kuro yima ingoma, niwe wafashije Abisiraheli gutaha. Abisiraheli barabibona, baravuga ngo uyu muhungu ahanuye ukuri. Icya kabiri, yaravuze ngo umwami wa Ashuri azatera Isiraheli, ngo ariko amakuru azamuturuka mu mugongo wiwe haturutse, ko yatewe aturutswe inyuma. Azasubiramo yo yihuta, nagerayo bazamwicisha inkota. Aratera nyine, ngo atere, ngo ageze hagati urugamba kandi arushoreye. Baramubwira bati waterewe inyuma. Asubirayo, ngo apfe kwinjira mu nzu y'ubwami, baramusogota. Ubwo buhanuzi nabwo buruzura. Yesaya arokoka. Icya gatatu, yahanuriye Hezekiya ngo natunganye iby'urugo rwiwe kuko agiye gupfa, ngo asubire atarasohoka umuhanda umudugudu. Uwamutumye aramubwira ngo subirayo, ngo hari ibyo Hezekiya yavuze ndashobora kwirengagiza. Hari umugabo kumuvuga cyane, ngo yajanye umuhanuzi yarababwiye ngo abagore babo bombi baratwite kandi ngo bazabyara abana bapfuye. Baravuze ati bagupfushaga abana, mureke tuje mu butayu. Baragiye. Umwe bumvikana ko basenga iminsi 3. Umwe arayisenga undi ariryamira. Umunsi wa gatatu burya wasenza abwiye undi ati yewe noneho ga ni umunsi wo gutaha. None utashe utasenze pe. Wari bambura mu kirengeti mu gashuka yari aravuga ati mana ngo ari ikintu tutokinisha. Ngo abantu bavuye iwabo bakava ku matera zabo, bakava mu nzu zabo, baje kugusaba ngo wacungira abagore abana babo bazabibazima. Ico giti wagikinisha. Ngo nuko yavuze gusa barataha. Hari Imana itakinisha. Mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti. Atukuzwe, ahimidiwe na ashangiriwe. Hari Imana itakinisha. Hezekiya yaravuze ngo abambanjirije baraterekeraga, bagiraga ibigirwamana kuva kuri Uziya. Yewe nije wabisohoye muri Isiraheli. Nasubije abakozi mu murimo, ngo arayegeranya. Atukuzwe, ngo imare kumva. Iramubwira ngo nkongere imyaka 15. Uretse gusa ko hari igihe tujya dusaba Imana ibyo idashaka, twamara kubisaba ikabiduha by'agahimano.
Mutasi Imana izi impano ndabibabwiye. Abisiraheli Imana yabageneye impano, ibona ko yujuje intungamubiri yose harimo n'inyama, ariko ngo bagira amero. Imana yababwira ati impano irabakwirira bahagije, yewe batoya twibutse inyama twariraga ngo Egiputa n'ubutunguru n'amadegede, turashaka inyama. Nubwo twari dufite ubureye twariko twaryaga akaboga. Imana yababwira ngo ngiye kuzibaha, ariko zizabatunguka mu mazuru. Ngo baraziriye umubi, sisi umubi n'ubwangati. Batura ubwangati bose mu gisagara, nta washinje uwo munsi usibye bo. Umuntu agira ngo iyo abantu basenze basabye Imana idashaka izibahima. Ariko ndatanga Samusoni yishe imbaraga z'Imana nabi, ntiyasaba ko Imana imubabarira, asaba imbaraga zo gufana. Haravuga ngo waruri imbaraga kano kanya gusa kugira ngo mporere amaso yanjye, ntiyigeze asaba ngo mpe imbaraga unkize ngo mpfe. Iravuga uti kora izo usabye ngahefa fana n'izo mbaraga. Hakika ya Mungu habe n'iyi myaka Hezekiya yasabye kubera ko ari Imana yari yavuze ngo natunganye ibyo mu rugo, ngo yayibyayemo umwana mubi ku isi wayoboye amate. Iyo aza gupfa mbere uwo mwana ntiyavukaga. Hari igima atukuzwe. Nicyo gituma dusaba bigomba kuba bifitanye isano n'ubushake bw'Imana. Namenye kuri sewe imigisha Imana yimuri ibihe, erega sinakurekura, sinakurekura, erega yo bakola yongoni balikizi bashurikaye. Hakika ya Mungu. Paulo na Sila yahomukishwe ko balikizi mwivuga Mungu wa iguru. Haleluya! Bana bashweka amaguru n'amaboko, bana babika yaho mwibanda batahuluke. Gira bagende tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Ariko twazamure Yesu w'i Nazareti. Atukuzwe sibomu, atukuzwe, atukuzwe. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Ariko ibiracitse kandi isike zabasa munani za bushigi balikizi yimba banayumvirwa nandika anabayijera. Hakika ya Mungu. Bagukanda monsieur, bagukora kuri yo kuri uwo musada baguturaga.
Amina. Asifiwe. Pigwa hodi kwangu mgeni afika, akiniomba nimfungulie. Nisubireyo. Rohoni wangu karibu naye ninatulia, ananitia nguvu, baraka ya mbingu daima nitakawa. Ni kweli mimi ni wa Mwokozi milele, amenitaja ndugu mpenzi, ananikarimia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Ananikarimia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Rohoni wangu karibu naye ninatulia, ananitia nguvu, baraka za mbingu daima nitakaa kwake Yesu. Ananitia nguvu, baraka za mbingu daima nitakaa kwake Yesu. Ni kweli mimi ni wa Mwokozi milele, amenitaja ndugu mpenzi, ananikarimia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Haleluya. Reka mbabwire, ejo twavuze kuri Nehemiya abo tutari turi kumwe, mbone kwinjira ku bintu bitandatu umunyamasengesho agomba kuba afite. Ndagerageza kubivuga nihuta kugira ngo bidatwara undi mwanya wose. Hari igihe umuntu arambirana n'ibya mbere bigashira. Twavuze kuri Nehemiya, tuvuga ko yari umuhereza w'ibwami, ntabwo yari umuboyi. Nibo bagombaga kubanza gusogongera kuri vino y'ibwami, bagakunda bakayiha umwami. N'igaburo ryiwe nuko byari bimeze. Uyandi magambo yasangiraga n'umwami. Ariko nubwo yasangiraga n'umwami, yari umunyamahanga. Nta hantu hatari iwanyu, bitinde bitebuke, byange bikunde, mugani wa Swahili ngo bipande bishuke, utazakomeza kuba umushitsi. Uzuhubaka amazu bakakubwira ngo nuza gutangukira tuzayashiramo ipine, kandi ntabifite, ukavuga uti inzu yasigaye. Uyigiramo za butike zihenda, bakavuga ngo uzashara n'ubwo bifite ni za kino gihugu usigara. Muza mu matora habe nayo mu mudugudu bati nturendeza imyaka yo kuyobora bene igihugu. Ibyo ndubizi. Hari ico bita ngo ni carte verte muri Leta Zunze za Amerika. Iriya mubona ijana abantu bacu bakayishimira ngo ni green card. Iriya ni carte verte yo kukubwira ngo nubwo ufite ubwende gihugu ariko nturi umunyamerika kavukire, nuko kwibutsa. Uzumenya kugira carte verte yo kukubwira ngo wabonye ariko si wowe nyirabwo gusa twoguha akazi. No mwisi uko twaje kwibamo, ariko tugomba kwicarana carte verte, hakika green card bivuga ngo nubwo tuyitungiyemo tukayibyariramo, ariko ni Imana yatunyujije kugira ngo dusoze inshingano z'umwuka. Ubundi umubiri wacu nkunda kubabwira ngo ni quartier general y'umwuka, ni utuye. Biranavugwa ngo quartier yose tuyemo abayobozi ntazamoto z'acaracara barayitinya. Nimba rero imibiri yacu iri mu mwuka ni afande, nta mpamvu y'amagari n'abanyonzi n'amatatu kumba kwizunguruka. Ariko uziko mwigotesheje amatatu n'abanyonzi, imibiri yanyu mukayigira mugasa nkaho nyine itabagwamo n'abafande, umuntu wese akayitunga urutoka akayivogera bigakunda. Kandi ari insengero z'Uwiteka. Paulo yandikira Abikorinto, rwandiko rwa mbere ibice 3:16, wese ndi muzi ko mu rusengero rw'Uwiteka kandi umuntu utsemba urusengero zamutsemba, ngo kuko urusengero rwanje n'urwera, ngo kandi ngo n'urwera, ngo kandi urwo rusengero ngo ni mwebwe. Kimubona izi ntambara ziba mu nsengero, mu matorero ntiziba mu matorero, ziba mu nsengero. Nizi mubona ngo niza abayumba ntiziba mu nyamanyamasengesho, ziba mu mashirahamwe y'abasenga. Kuko aya manyamasengesho Yesu yarabashinganishije, yaravuze ngo amarembo y'ikuzimu ntacha azatwara iryo torero.
Noneho twabona basubiranyemo naho nishyira hamwe risenyutse, ariko ribaye rishingiye kuri Yesu, hakika ya Mungu si uko ryamera. Bwana wetu asifiwe. Tugaruke hano inyuma. Urakoze cyane. Mwagize se umuntu yitaho kwa kundi Alice yavuze ngo unkurikiye no mu yandi magambo asuzugure n'icuya cyamutembyeho, ariko ni ngombwa kugihanagura kuko abaruhana abakibona si wowe ugifite. Kuko n'ubundi ubuzima bwacu kwitwararika kwacu neza kwiza si ukira ngo twishimishe, ni ukira ngo dushimishe abatureba. Cyo gituma uyu muntu asose mu we yambaye ntabakiyambariye, aba yambariye abamureba. Kuko imyenda yawe gusa prive niyo wambara gukingiranye mu cyumba wenyine, niwe nushaka wambare imitoyo cyangwa wicare gutyo, ariko ife gusohoka mu gipango uba wambariye rubanda. Ni kuko iyo wambaye pasuri kagera si wowe wibona, nawe uteye umugongo. Iyo wicaye mu modoka ubwambure bwawe si wowe ubona, nuwo mwegeranye na chauffeur ukurebera muri retroviseur. Ariko iyo tuvuga ku bwacu hari icyo dutinya kuvuga, kubera ko amagambo tuvuga saa yacu turayabwira rubanda. Hari aho dutinya gukora kuko ni na rubanda, ukavuga uti ningira gutya nzaba ndengere, reka ngarukire hano kuri no rwego. Twakagombye kuvuga byose, ariko kubera ko atari ibyacu turabatinya. Nimwe bagenerwa bikorwa, le bénéficiaire ni bagenerwa bikorwa. Asifiwe sana. Nehemiya niwe twagarutseho, asifiwe sana. Abaza makuru iwabo kandi akungahaye, ngo si wacu basigaye bameze gute. Ayo makuru twarayavuze sinyatindaho cyane. Bati barapfuye, ariko ikigo komeye inkike zarasenyutse n'amarembo yarahiye, ndetse n'ibituro by'abasogokuruza nabyo birandagaye. Yamaze 6 kuva mu kwezi kwa Kisilove, agaragaza umubabaro mu kwezi kwa Nisan, hagati ya Novembre, Decembre na Avril, Mai. Nimba ari mu kwa 12 kugeza mu kwa 5 n'amezi 6, nimba ari kwa 11 kugeza mu kwa 4 na 6 ataryo. Sinzi akantu bavuze ngo abantu bakunda kurya, si cyo ngiye kuvuga, sinzi nabarya n'abatarya, ariko cyo ngiye kuvuga nta kindi kintu kitagitera amasengesho gutuba kimpishe. Iyo habe no kubyina, iyo mugiye kubyina muvuye muri restaurant, diskete ya mbere cyangwa gucuranga kwa mbere nukubanza kubimanura. Nukuri urwana nuko wahindube byabanza kwishugusa bikavaho mu ruhage byari bishingiye kugira ngo utarwara imisonga. Abenshi uzabona bafite imbishye yo gutamba, si yo gutamba bafite niyo guhaga. Imbishi ni nziza ariko yizirana no gutarama ako kanya. Ariko twazamuye Yesu wa Nazareti, haleluya. Yakoze ibintu bitana amaze kumva amakuru. Icyambere ngo yaricaye. Igituma ubuyumbe bwacu bushira nuko tutabwicariye igihe twagiye kubukora. N'amatorero yacu adushirana kubera ihe mpamvu. Titwicaye. Kwicara si ukwika hasi, ni ukuvuga ngo si ibibazo bizavuka tuzabikemura gute. Amategeko yateganya n'ibihano bizaza ku muntu wakoze icyaha kandi bataragikora. Niba ku mugabo ngo kubisa umwana ngo bazamena peteroli, batese uyu mwana zishika tu umwana asanzwe kubagana n'ubundi tazareka kwimena, reka mbe mukubise inkoni za avance zo kumwihaniza, zamukubitiza kabiri zo kumuhana kuko nzi n'ubundi ko azayimena. Amategeko avuga ikintu agateganya n'ikizakurikira. Icyo yakoze yaricaye. Icya kabiri ngo yararize. Niko Abisirayeli bavuga ngo twicara ku migezi y'Ibabuloni ngo tukarira twibutse Siyo, ngo inanga zacu ngo zari manitse iruhande rw'ibiti biri muri hagati muri Babuloni, ngo batujanye iminyago badusabaga ibyishimo, ngo tukababwira ngo se twaririmba gute turabanyake panda milima. Ariko ndatanga yake kayo eleza mambo, asifiwe. Hararira. Yakobo yararize, ariko twagiye tubabarirana. Ninde wicuye umuntu ku buryo azananirwa kumubabarira ngo ataramumuriha? Tawe ndaza kubabwiraho ibintu byapfiriye mu ntwaro Satani turasisha zirimo akarimi. Hari akarimbo kari kararimbwe mu Rwanda ngo nanyu karimi kashyari. Hari amatorero ashingwa y'ishyari. Hari itorero Gisamariya ngo ryari ryarashinzwe kugira ngo ribe mukeba w'iri Yerusalemu. Uko hari bamukeba mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Nico kitwishe naho tuguye.
ni ikintu cyose gifite mukeba, gifite grand na petit format, ariko ni ibihigo kabisa. Ararira, Yakobo yararize. Niwe nababwiye ngo niba muhungu wagize ishara rigirira mu nda, aravuga ngo Esawu ntasohoka, badasohoka nyamufata agasinzira. Ko ni igikenye umuntu wagira ishari mu nda akiri mumura muri nyababyeyi ni ishyano. Wasiruka imuhira atanga ibishimbo n'umwita byo kugura ubukuru. Yemwe nuwogura ubukuru yobugura ibishimbo n'umwita. Usibye ko wa mugabo yavuze ngo ntibazabwira abantu bamwe ngo kubishimbo bigira umwita ngaho batagira amazi. Ese wa muntu yaravuze ngo ntibazababwire ko bigira umwita, ibo babitekeshaga iki? Si amazi n'umunyu kujya gusa, ni guhangana. Uzi ko uyu muntu ahangana ajya ahanganisha n'ikidahanganisha, ngo ntibazababwire ko ibishimbo bigira umwita. Nibo ibo batekesha iki? Si amazi. Aho naho ntawuhazi, nabo bahavuze gutyo, kuko ntabagenzuye inkono zabo zose ngo asange bakamirije. Ngoze gupfa Isaka akenera kurya umuhigo wa nyuma w'umwana we Esawu ngo amuheshe umugisha. We na nyina babaye iri shari mubona yatangiye kera. Aho umubyeyi akunda umwana umwe, reka mbabwire igituma kariya kaga kabaye. Agitwite Rebeka, Imana yabwiye Isaka na Rebeka, irababwira ngo mu nda yawe Rebeka harimo amama abiri, butoya butoto ni uzaba umutware, naho bukuru azaba umugaragu we. Ntibarinde isezerano ngo bicare bategereze icyo Imana ivuga, bonyine bigabagaba n'abana. Isaka kubera gukunda imisokoro y'inyama ntiyabyibuka, akomeza gufata ko umwana w'imfura ari wo uzana umuhigo. Rebeka kubera gukorerwa imihigo yo mu rugo ntiyabyibuka, atonesha uwo biriranwaga babwiranaga amangambure, barebana akana ko muhisho kandi atarabafiyanse. Icyo nta kindi cyabagize, icyo cyatumye umugambi w'Imana udasohoka. Bombi ntibawusobanukiwe ngo bawurindire. Ni ukuri kw'Imana tujya turambirwa, kandi hari icyo Imana yatuvuzeho tugashaka gushuhaguza. Ushuhaguza murakuzi ni ukumira ibishyushye kandi warindaga bigahora. Sawuli yaravuze ngo Samweli aratinze, kandi Samweli ni wari umutambyi wagomba gutamba, yitambira ibitaro. Asifiwe. Ako kari kanyuzemo. Tugaruke kuri Nehemiya. Ararira. Ayo marira mvuze nayasobanuye. Navuze ngo Yakobo atashe yararize. Ahobera mwene se aramubwira ati garamfurere we umbabarire naguhemukiye kenshi. Garamfurere aramubwira ati mwana wa mama nanje narakize, biriya bintu warugiye kumpa nushaka kubireke. Wa munsi natoye inkota nkivumbagatanya kagoma nawe ugahunga. Igihugu cyasigaye ari umwirare nanje ndorora ndashaka ndanabyara, ariko ko nkubonye kwiri muzima habe nubwo bampemukiye. Barahoberana bararira. Uko umunsi twatekereje guhura n'abagenzi bacu tukarira. Uzarebe uzugirana n'umuntu ikibazo ukagira ngo kirahari, cyashira ukakibura. Nukuri iyo mucikoranye n'umuntu kiraremera. Twagize intambara mu nsengero n'urwo nabagamo muri 2006 abantu twabanaga barabizi n'abandi benshi, ariko iyi mitandao yera taraboneka. Twagiranye ibibazo ngo birangire turabibura. Umugabo umwe ngo yabwiye mwira wiwe wamuzaniye igihebe ngo kiresha, ngo azamuzanira igihebe kiresha gutya. Undi atikuraho ukuboko agukuyeho, atese igihebe kiri. Tuzana igihebe upimisha ukuboko, zana igihebe kiziritse kiresha no kukuboko. Ngo yaramubwiye ngo mfite isekurume y'ihene ngo iresha iki. Undi atitosha y'umukono akatosha, atese ihene iri. Ukazuvuga amagambo zana ihene tuyipimira ahangaha. Nyuma y'ubwo ngubwo abo twagiranye ibibazo, uyu munsi turasheshe ku buryo bukomeye. Iyo twagire ikibazo nibo badutizaga, nibo banyoroheraga kubwira icyo nshaka. Umunsi umwe nagiye Gikondo mu rusengero, baranyakira n'ibyishimo bikomeye cyane, ndetse baranavuga bati twaragutse. Ntoya ntabwo twagutse, iyo twaguka mwaramperekezaga, ahubwo twatatanye Imana iratugaruye gusa itugiriye neza kugira ngo duhuze. Siko sinashobora kubeshya ngo iba bari bavuze ngo Imana ngo yatwaguye twatonganye twaburanye mu rukiko, yatwaguye twaratoromye, ariko Imana iratugaruye.
mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Titwongeye kubona iki ibi muri kuvuga ngo biri kuvuka bavuze ntabyo bihari. Iyo bikiri inshu bikiro ibitambambuga biba binini, ariko nibimara gusaza zarabaye dukecuru dufite udusenda bageni tushaje abantu bazo bapfuye. Narababwiye ngo ntimukaze mureba abantu turwana n'ibintu bine ngo turwana n'abatwara, tukarwana n'abafite ubushobozi, ngo tukarwana n'abategeki isi y'umwijima, ngo tukarwana n'imyuka ngo yahatuho mu ijuru. Iyo niyo dutera tukagira ngo abacu babaye babi kandi nyine ishobora no kubakoresha. Ariko Yesu yabwiye Petero ngo vinyuma Satani. Si Petero yabwiye, yavuze ngo Satani wateye Petero gutekereza ko ntagomba kubambwa kandi aricyo canzanye, muvi inyuma anzibukire. Iyo tukimo tugwana intambara turazisimbagiza tukazitera zikaba cyane cy'igitambambuga kiryoshe, dutera hejuru tukumva kiraryoshe. Ayo kimaze kuba gasaza kadusigira isumu ngo sukwanga ngo akuraga urubanza rwamunaniye. Kabura umwana wanje uziko twaburanye n'akana kadufisambu, none uzayikomeze ngo abakwanga cyane mu minani n'imitungo yagusigaye akagusikira mu rwango. Ariko umubyeyi mwiza avuga ngo umwana wa twarabunanye nshatse tucakoze, ariko kuva none tuzongere kuburana bene so. Imana igenda ibabanisha nico nuko tugomba kubaho natwe. Asifiwe sana. Nehemiya ngo amare kurira hari ikindi yakoze, kurira no kwicara. Ngo icya gatatu yakoze ngo yarababaye mu mutima. Icya kane yakoze, asifiwe sana, ngo yihije ubusa ntiyarya. Icya gatanu yakoze ngo yarasenze yatura ibyaha bya Isiraheli. Narababwiye ngo hari umusozi umwe wabaga ahantu sinkivuga amazina pe kumfatisha bizabagora. Ngo abantu barawuzamukaga ngo bashika bakazamukana n'amabuye ngo bagiye gutembagaza abanzi babo. Kazamura ibuye ryo ku musozi akarenga yashika ati bishanda mutembagaza karikonera. Ibyo ntibihuye n'ubushake bw'Imana ntaca azaba mu gitondo uzamusanga. Ndetse yabyibushe cyane afite ifupfutsu gicaho natembagaje kwarabagara arimo abyibuha. Imana ngo ibyo dushaka nibyo nayishaka ko dushima. Paulo niko yandikiye Abaroma, hatukuzwe hakika ya Mungu, sifa ni za Yesu. Ngo ntimukishanye n'abiki gihe mudahwanye, ngo ahubwo mugire gute muhinduke rwose mugize imitima mishya nimukomeze. Ari bigize gute Imana bishimwa kandi ari ishaka. Ibyo Imana ishaka iyo tubisenzemo bihita bisubizwa. Ariko amasengesho yacu gituma aburirwa irengero. Umugabo umwe wefusha umuntu aravuga ati twabura umuntu sitwabura n'irengero ryake, bati twafushije umuntu ariko ntituzi naho yagiye, yari umupagani nta rengero ryiwe, ntituze naho yarengeye. Imana ntizayumva bera amasengesho. Bibiliya iravuga ngo habe n'umwanzi wawe w'igihano gikomeye si ukumusabira gupfa ngo nuko umukunda. Kuva mwabaho n'ibihugu bigira abayobozi autoritaire bica abantu nabi. Oyoye autoritaire si umunyacubahiro, umunyagitugu. Autorité na autoritaire biratandukanye. Cyo ni Igifaransa cyo tugisubiramo. Reka mbabwire kino kintu ngo igihano gikomeye kibaho ngo nukuzana imbabura yakamakara ukayimutereka ku mutwe, icokere cy'imbabura none yaruhi gacika tukaratwe tukajya tumanuka. Ngo niko gukunda umwanzi wawe, ngo nico gihano uwo muhanye. Nasanze urukundo nico gihano gitangaje kiruta amazi. Abazi gufunga neza ngo prison yica umuntu nabi niyo umutonyi w'amazi. Ngo bagushize muri prison bakaguhagarika bakaza bagutonyangirizamo umutonyi w'amazi. Ngo nibyo bibi kuruta kugukubita inkoni 10 buri gitondo. Ubwonko ngo buza buharibika ariko muzi imvura, muzi ko umutonyi w'imvura uzutotesha urutare ahugwa ruri mu isima ugasanga yacitse kanswe none ubwonko uzi gukubita ngo de nyuma y'icumwero ukiba bwose tabulike fasa ubwenge bugashira bugasharira. Sivyo natindagaho. Turagenda dukomeza tugera hano twasomye. Asifiwe sana. Ngo yahuye n'intambara zitanu. Intambara ya mbere n'abanzi yasanze mu gihugu titubavuga. Intambara ya kabiri ni Yuda wababwiye ngo ibishingwe ni byinshi kandi aruteruzi bananiwe. Abanzi ba gatatu kandi ari n'abakunzi ni abayuda batari barajanywe iminyago, ngo barababwira ati nyabuna mwe nkangana abantu ni babi. Abanzi ba gatanu ni umugabo witwa Eliashibu wari umutambyi wabyiniraga hombi. Yabwiraga Nehemiya ngo bakusa umutima, akabwira Tobiya na Sanbalati ngo ibishingwe byababanye byinshi. Uko ari abantu baza babyina mu gitondo bakabyina nimugoro utazi position yabo uzuyimenye ikanisa ricitemo
iyo ritari ryacikamwo neza muzamubwira ngo muri kumwe, azaza kumva inama akaza kumva n'iriya. Umunsi ryacisemwo neza nibwo muza mumenya aho yarari. Abo ni bari yashibu ariko gitangaza kiraguye. Uyu mwanzi wa gatanu ndatangaye hakika ya Mungu. Tubanze ducecekeshe umwuka wa dayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya! Ngo ni bamwe mu baturage babo bari batangiye gucika intege. Tugera hariya rero, hariya hari hakuze. Isiraheli yaremye kuzuza inkike ngo bamenye kuko ibyuho byose byubatswe. Niho hariya rero ngo baravuga bati yewe habaye impuha. Ariko narumye ngo kandi biravuga ko washizeho abantu bagakorera propaganda wowe Nehemiya ngo babwe kuzima umwami. Ati kandi amakuru yamenyekanye, izo mpuha none ko tucecekeshe ngo windi dusange tuganire. Ngo bamutumaho gatanu arabahakamira ngo ari mukora umurimo ukomeye, ntashobora kumanuka mu gisiza cya Ono. Aranga ngo bamare kubura inzira, batuma akagabo kitwa Shemayi ati genda umubwire ko bagiye kumutera aze ahungire mu rusengero. Aramubwira ngo izuvuze nabyo ngo si Imana yabivuze, ngo nukugira ngo nkunge ejo banyandikiye amateka ko nahungiye mu rusengero kandi ngomba kubungabunga. Arahakana, abatsinze urugamba. Hariya twavuze ngo nijoro mube abazamukumanywa mu banyakazi ngo kwanamuza ko bazabatera. Aravuga ati kubera ko bazadutera bamwe barinda inkike bazirindiriye, abandi muze mu bazamu nijoro ariko kumanywa mufate imwiko mupime metero nico tugomba kubaka. Yemwe abarinzi yabivuze pasiteri, inkoni tugiye gukubita zose turazikubita abayumbe. Iyo dutumirwa n'abagore twababwiraga ibyabo, twatumirwa n'abagabo twatumirwa n'abapasiteri kandi murabifite. Uzi ibintu dufite. Umugabo umwe cyagiye cyo muri 97 ngo bagiye kwirega bagiye kubica, harimo abapasiteri n'umulayike n'ubu ntarakizwa. None ngo barirega umuntu atansiyo gituma twirega nabi nuko tuba tugiye gupfa. Neza twabimenye ko tugiye gupfa. Umuntu yavuga ngo baravuga ibyo bakoze byose, abatega amatwi ngo bamare bose ntibapfa kugwa amahirwe. Wagera imusozi arababwira ngo mugende musezerera amakanisa. Ibintu abapasiteri bavuze kuva nabaho sindabyumva, n'abantu b'inyuma bararuta basinzi. Mugende mubaveho sabantu kuri namakoti gusabagiza. Ibintu bavuze bajya bakora ngo aragati mugende muhebe. Amatwi yanjye yarababaye yumvisha by'abapasiteri barimo bimena inda ngo bagiye gupfa. Abadutumiye n'abanyamasengesho. Asifiwe sana. Hari ibintu bitandatu tugiye kuvuga. Reka mbivuge nihuta, taza gufata umwanya munini cyane. Hari umunyamasengesho agomba kubanza kuza. Icyambere ni umuntu wize watojwe, nicyo cyambere. Igisirikare cyose kiza gukomera kigira amafunzo. Iyo abantu bari mu ntambara kaga bagira batoza abasirikare igihe gito bakabohereza ku rugamba, kubera ko badafite ubunararibonye bwo kurwana, bapfa nk'abasivile kuko ni abasivile. Iyi ntambara imaze kuramba, abasivile nibo bayirwana bisa abasirikare. Nimwumve kino kintu. Kwiga umuntu wese amenya gutamba akababaye nk'umunyamasengesho. Timuzi ko bavuze ibintu bikomeye mushiramo diskete. Ninde wababwiye? Mwari mwishimye. None Bibiliya avuga ngo wishimye agira gute? Aririmbe. Ubabaye agira gute? None mwasenze ko mwabaye muraririmba. Kurya no kutiga. Ikintu cyose kigomba gukorwa mu izina ry'ibyanditswe byera. Niba batubwiye amagambo 5 cyangwa 4 yakababaro kabayumbe, twamara tugashiramo diskete, twari gupfukama burya tugasenga tukarira. Ubabaye nagira gute? Nasenga, wishimye naririmbe. Twasubiraga kubyina nyuma tumaze gusenga. Kwiga utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo dutunga imitima y'ubwenge. Paulo agiye kwandikira Timoteyo, asifiwe sana, kwandiko rwa mbere ibice 3:16 yaravuze ngo twigishe ngo ibyanditswe byera byose ngo byahometswe n'Imana
bigira umumaro mu buryo bungahe? Bune. Icyambere ni ukutwigisha. Iyo abantu batize urabamenya. Umuntu wize sente ayikoraho gutya, yapfa gukora ku murya ataracuranga. Ukabwe nguriye muntu sente. Yinjira mu modoka atarayasa. Ukuntu areba amburiyaje, akareba frame, akareba amazi agasu atari yasa, atarakubitamo contacteur. Ukabwe ngo umuntu azi imodoka atarayikaza kubera imyiteguro ayifiteho. Umuntu haguruka gusobanura, yavuga ijambo rya mbere ataravuga menshi, uriya muntu azi gusobanura. Kubera iki? Arabizi, yarabyize. Iyo jambo ry'Imana ikintu cya mbere rikora riratwigisha. Asifiwe sana. Icya kabiri ngo riradutunganya. Nta muntu wakwandavura mu bwonko bw'umwuka ari umunyamasengesho nuko atize. Tunganira Imana ubudasiba, joro wisenga kandi uyumvira. Tunganira Imana ubudasiba, joro uyisenga kandi uyumvire. Jubana nabayo, jufashe indushi, usibe nari kuyikorera. Tunganira Imana, jubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago jusanga Yesu. Ntiyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Ntiyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana tuze umutima, mu byo ukora byose wihutiraho. Yawumvira umwuka w'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Yawumvira umwuka w'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Itunganya umuntu. Icya gatatu ngo rimuhanira gukiranuka. Icya kane ngo rimwemeza ibyaha byiwe, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose bimushoboza gukora imirimo yose myiza y'Imana. Nico ikintu cya mbere. Mureke mwige yemwe. Igisirikare cyose kigirwa n'amafunzo. Nico gituma mubona abasirikare biga nta ntambara ihari, bagasimburana muri recyclage. Ukumva ngo bariga ko, ukumva ngo ari hano hari ibigo bihari, kandi bakiga nta ntambara manifestement ihari, kubera ko bahora bitoza bazi ko bari ku rugamba. Turiri babalama no mubalama tagwejera atazi usologeze iro lyanga mulembya anaje kengera terekinyere mu mahoro asesuye. Ibigo bya gisirikare birarinzwe. Muzagende muje kuri poste ya gisirikare, murebe nimba hari umunsi bazavuga ngo amahoro yabaye menshi muri Uganda, none umusirikare yavuye mwirembo. Tibibaho. Muzarebe kuri bank abarinzi babahari, hakenewe abarinzi. Kibabaje gusa abarinzi benshi babaye kakadahumeka. Kadahumeka murayizi nicya kindi bashira mu murima bakacambika amakoti ngo kirinde inyoni. Inyoni zirakireba zamara kucitegereza zikabona si umuntu, zikaza zikagwa iruhande, zigategereza ko ari cyo gikora, zigahebura mu kanya gato zikiterera ko kubitugu. Wapi kadahumeka ntihumeka, kiterera ku mutwe. Bwaca usibye no kuzicaraho zigasiga zikoza nandi makosa kuri kadahumeka. Reka mbabwira timwasuzu abantu ntibasuzuguwe n'abazimu gusa, ahubwo babasigaye n'umwanda. Nukuri kw'Imana abantu simbuze ngo mwebwe oya abantu
tibishawe gusa ku rutugu no ku mitwe n'inyoni, ahubwo zabasizeho n'imyanda. Kadahumeka. Uko abantu bazi imbaraga z'umwijima n'abasenzi n'abari mu mbaraga z'umwijima, naho abari hagati bazi kubyina gusa tibaza amakuru. Bamwayene bakunda ibishushye. Iyo abayumbe bameze neza, barya bari hagati bavuga ko abayumbe ari beza. Iyo basubiranyemo bajya bavuga n'ubundi twarababwiye, bo bajahakariro. Ariko ahantu hari agashyuherane niho bagana. Ni ukuri kose kw'Imana. Ariko ndatanga abo ntibagira position, ntibagira uruhare, babarizwa aho byashushe hagati aho ngaho. Kadahumeka. Imana itubabarire. Mureke twige. Yemwe niba babwira ngo mwicare mwige, timukaze mutekeza ngo murabizi. Kwiga si ukubwirwa izo utazi, oya ni ukubwirwa uko ukora ibyo uzi. Sinzi ko byumvikanye. Si amakuru masha iyo mwiga, muba mwibwirwa ngo nimukore amakuru ibyo muzi nimubishyire mu bikorwa. Amakosa menshi dukora si ibyo tutumvishe, ahubwo nibyo tumvishe ntitwabitunganya, n'ibyaha byinshi bibera. Hakika ya Mungu, kwiga ni ikintu gikenewe. Umuntu wize ni umunyabwenge, ashobora kwikikinda nabi ariko akiga. Cya kabiri, nyamasengesho utagomba kugira ubwoba. Hari umugore umwe wagize ubwoba, umusirikare amusabye umuriro wo gukongeza itabi, amuzana igishito. Yamaze azana igishito, kubera ko atamenye ubwoba bwamufashe, agira ngo bamutumye umuriro wose uri muziko. Arajuguma intoki, anagufata agashirira, afata igishito cyose arakizana. Intare yari ivuze ahantu hamwe, umugabo umwe yari yambaye ikoti imbere n'umupira inyuma, n'ikoti ryabusohoka, akaza ashaka kubitebeza ngo byose abitebeze, atereho umukandara kandi ufite ya ntoboro isanzwe. Aragerageza aravuga ngo ikoti ryanje kwinjira, ntiryinjiraga, ntihashobokaga kubera gusa ubwoba. Iyo umuntu afite ubwoba avuga ibitari ku murongo, ntaciza abona. Inkuru yose atanga n'incamugongo, avuga ko ibintu byadogereye byashize. Barashe isasu ry'amashini gani, umugore umwe atangira gukoronga ibishimba ataje abite. Kaza arikubikwa bikoronge, abikura mu gafuko, aravuga ngo arashaka urukoronge, akaza bishishura atabishize mu mazi, habe na kimwe cyashishutse. Iyo abantu bafite ubwoba bakora ibidakorwa n'ibidashoboka kubera ubwoba. Pawulo agiye kwandikira Timoteyo ngo twahawe umwuka w'ubwoba, habe nubwo bisa n'ibicitse, bisa nkaho bibaye bibi, komera uhagarara ushikamye, ntiwenda gupfa. Waturwaniye aracyari ku ngoma, ntimubwirane amakuru yo guca umugongo ngo nimubwirane kuko intambara z'iwacu ngo zirangiye, ngo ari kumunyabicumura azabihanirwa kabiri. Ubwoba ni intandaro ikomeye. Habe n'aya macakubiri mubona aba mu bayumbi aterwa n'ubwoba bwonyine gusa. Ngo baravuze ngo abagore dusengana babiri, bamwe ngo babaye babi. None babaye babi urahunze, wabahinduye beza cyangwa baruha bo bagahunga? Nibo tuhunze ari we munyamasengesho. Nibo tuhunze imbohe, umuntu ari mu byaha ni prisonnier, habambiriwe amaboko inyuma y'umugongo. None uramuhunze, wafashe umupanga ugaca wa mugozi umuboshe. Tugomba kurinda abantu kugeza igihe noneho bonyine banze uburinzi bakiyahura. Nimumve kino kintu, umuyobozi nubwo yaba mubi, abamurinze bamurindira umutekano. Ibibazo byamara kumurenga akiyahuza ikinini aryamye, ntibabibazwa kubera ko aho yiciye ntiyari harinzwe. Ntawe uzanjira mu buriri bwa shefu, baza bashungira ku muryango. Ariko twebwe tumenya ko umuntu yagize intege nke, tukamubisa ngo niyiyahure vuba. Ko niko abayumbe babaye. Kumvikane kino kintu, hasifiwe sana. Abanyabyaha n'abarwayi twasigiwe. Nimwibuke wa Musamariya w'imbabazi, yaravuze ngo ndamutangaho tike moderateur, ndatanga amafaranga.
ayandi azagaruka muzayambaze nayo. Uyu ni umurwayi nasigiwe. Aba bene wacu ni abarwayi bacu, hakika ya Mungu, kandi nabo mu miryango yacu. Sinababwiye ejo ko abantu bagiye gusenga ngo Imana ikureho abantu baguruka nijoro, ngo bagire gutya. Babandi bagiye, umwe abona umugore we ni uje mbere, ngo areba ku ruhande, undi ngo agire gutya abona nyina, sina nyina wa nyina aje ku ciciro cya kabiri, undi abona muramu we aho yakamishaga. Nibaza gutwara amata yose kajana mu nkongoro imwe bashika bakagabura, nawe araseruka bose ko bangana muso. Bashika barabwira ati nimurekere gutyo urukungu rukurane n'amasaka, igihe cyo gucura ubanza Imana yo nyinizaruca. Reka mbabwiye atukuzwe, tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Imbaraga ziturimo sizo kuzingumuriza tugahunga, nizo gucecekesha imbaraga zose z'umwijima. Hakika ya ngo nibisigisigi byazo ngo ntawe bashabwira ku bantu. Tujya dusohoka abantu batekereza ngo titugera iyo tuja, tukongera tukagaruka, tukongera tukagenda. Asifiwe sana. Sinzapfa ngo ahubwo nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakore. Abanyamasengesho n'abarinzi, kandi iyo urinda ikigo cya gisirikare urindamwe n'abamwurumugi bari mu kigo. Ni ukuri kw'Imana. Uzurinda afande, ukarinda n'abazabamwurumugi n'abarwaye sida bari mu kigo, urabarinda. Na inzoga gazo niziroroshe ku basirikare bari mu kigo. Nababwiye ngo n'abarwaye sida urabarinda. Urinda n'abanyabwoba bazabandikwa kurasa bakarasa bagenzi babo, nabo urabarinda. Urinda n'abagira ishari ko batahawe amapeta kandi ngo ari bo bizi gisirikare, nawe urabarinda. Itora abana b'Imana bari mwayo moko yose mvuze, nimba muri abarinzi ntimuzarobanura. Umutetsi wo mu kigo c'ishuri atekera abanyeshuri barimo n'abatoroka. Ariko nibiko nakuri kwi Bwana sifiwe. Nimumara gusobanukirwa muzagera ku rwego rw'ibitekereze. Vous devez changer votre pilotage de raisonnement automatique. Nanje nkiri umwana natekerezaga nk'abana, ngo nkavuga nk'abana, ngo ngakora nk'iby'abana, ngo ariko maze gukura ngo ibyo byose ndabireka. Ikiranga umuntu mukuru amenya ubwenge, amenya ipfa n'igikira. Aba murinze nawe mu miryango yanyu, muyumba za gushambura iri ariko barashambuye, abandi nabo batahiwe bagashambura, ariko yatahawe ntamushamburiye akamuhobera. Nyina w'umuntu wa mukecuru muzamwanga kuramutsa, nyoko bazabanga kuramutsa, uzi umusigira umwana mu mutekano. Nukuri ngo nyirakuru arahari, ariko banze kumuramutsa nta kibazo pe nyirakuru. Muri ikintu bikomeye, ariko yagera handi ngo parasitika di palato, ariko mwewe n'umugore ngo mama yaraje, ngo tukete tubona ko natwe twinyagambura, ngo waje gutarama ngo n'amadame, ngo mama arahari, ariko havuye batazaba muramutsa. Ndashaka kwereka urwego wowe uhagazeho. Ariko ni rinda abantu bose barimo na nyoko, nawe si umwizerwa. Barinde barimo n'umugore wawe, si umwizerwa. Barinde barimo na muzara wawe na muramu wawe. Abo bose dukwiye nous devons monter la garde pour leur sécurité. Tugomba kuja ku burinzi kuko nabo tibarava mu mbibi zabazagirirwa neza. Turacana imini ikomeye ngo Mana kubera ko tarava mu mbibi zaba Imana igomba kwibuka. Imana iracyabibuka nabibaza n'umuzungu. Hakika ya Mungu. Umuntu atagira abana bamwe akabibirara, ariko usuvuza induru ngo mfite umwana w'ikirara, uzuhisha kugeza igihe bazamufata arimo nk'urumogi hanze. Bati umwana pasiteri yabaye gito, ariko si wowe uzuvuga. Ni gute twebwe abarinzi tuya turinda abantu twamara tukabavuga? Kandi ari abo umuryango wacu. Muza ahubwo ko uko duhagaze uyu munsi, duhagaze nk'abahangana nabo turinze. Uhanganye nawe urinze ubabamaze. Hari ibintu bibiri wakora, wabishira utabisha ukaberereka, aduye akabisha. Nizo bibiri bizabiba. Siku murinzi amaze n'ikimenyimenyi. Muzahebe amafilme n'izindi operation z'intambara zose, umuntu bica bwa mbere ni umurinzi. Kandi bagiye kumwica kibaza basakuza, bazamwishisha imbunda silence idasakuza kugira ngo ikigo tibatabare.
ukabanya amasengesho baza bapfa batabiza abandi. Ibi muri mukubona hanze banizwe bucece, ariko gacitse no kuri kw'Imana yo mw'ijuru. Ariko tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Uzarebe muri filime, iyo uri ku burinzi uza ukona aratogereye neza, yegereye umusirikare agize atya, kaza atogera ukabona mufashe ijosi, arari kuzafasha kanwa agize atyo, arayiritse akaryamisha. Kandi kimenyimenye tazaryamisha nabi, azaryamisha bukeya kandi ari intumbi. Abayumbi baza gupfa baza bapfa bagitekeza ngo ko barasenga, nta rusaku ruba rwabaye n'umutumbi bwabo. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. No mutumbi bwabo ntibaza ntibaza basakuza, nta kiza kiba, baza basa nkaho bakibona, kandi n'imirambo yabo irasinziriye. Urashitse no kuri kw'Imana yo mwiho. Tukuzwe. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ukabona bagiye kuwa kabiri bamara bakinjira mu kigo, nimbizi intambara zose zarabaye, ni twebwe twarangaye. Twari ku burinzi badukorera operation, baduhirika bucece, binjira mu mapasteri babahukamo. Nimba abapasteri banebwe, ubundi umunyabwenge yaravuze ngo yongerewe ipeta ugomba kongerwa n'uburinzi. Natwe abapasteri bagasengerwa ku mirimo minini, bamwe babaye ba apotre, ariko simvuze umuvuga butumwa, vuze abapasteri abandi babaye ba bishop, abandi ngo babaye nibindi, akazamuka mu ntera ariko akamanuka mu masengesho. Iyo wayafande ukarindwa buke, uri muhigo w'abambuzi. Nimba uri major ukaba lieutenant colonel, bagomba gupangira abandi batatu b'inyongera, barimo n'abahungu bazi kuneka. Waba general ho ibatayo ikaza, abacunga amaguru n'abacunga amatwi bakiyongera. Ariko twebwe tuzatwiyongera tugatanga itangazo, naho uburinzi buri hasi, aduye akadushaka cyane. Uko uyu muntu avuze ngo yabaye revera, niwo munsi azahigwa bukware, nyuma y'ibyumweru bitatu agatangira kunebwa. Nibyo biguye n'ukuri nge kubera iki yazamutse mu ntera, ariko nta burinzi bwazamutse bwiwe. Ariko uzi general utarinzwe Mayibobo niwe bamwishira, ntibisaba ko yishwa na rekire, azayitwa na Mayibobo. Icya kabiri twari tuvuze kutagira ubwoba, nico twari tuvuze. Cya gatatu no kutamenya kuvuga. Hari ibintu 12 zo kutamenya kuvuga mbabwira. Icya mbere kutamenya kuvuga ni ukuvuga uhubuka. Icya kabiri ni ukuvuga imvugo ziteranya. Cya gatatu ni ukuvuga amanjwe, amahomvu, amangambo. Icya kane ni ukubwirira abantu iyo babonye urwaho ngo nahana babone yereka mbabwire wa ngo ngaho ngo tobowa ngo babwire. Mutwara abantu bazabogeza iyo muvuga ngo babwire. Kubwira abandi iyo ubabonye urwaho. Icya gatanu kuvuga ibyo ubite byose muri wowe kandi ari bibi iyo ubonye umwanya. Icya gatandatu kuvuga urakaye. La colère est une mauvaise conseillère. Uburakari n'umujyanama mubi. Icya karindwi kuvuga ukomeretsa abandi. Icya munani kuvuga amazina y'abantu bakoze nabi mu ruhame. Icya cyenda kuvuga amazimwe. Icya cumi kuvuga n'uburyarya. Icya cumi na kabiri na rimwe kuvuga ukura umutima. Icya cumi na kabiri uhora uvuga intonganya, uko no kutamenya kuvuga. Kumenya kuvuga ni ukuwe, ni ukuvuga ukuri, ni ukuvuga ibyubaka, ni ukuvuga wishimye, ni ukumenya abantu ubwira baribo, ni ukuvuga ibyuzi neza, ni ukuvuga idaca intege, ni ukwifuriza abantu amahoro mu mvugo yawe. Uko no kumenya kuvuga. Dore mbabwira ikibazo gihari ku isi, singitinda cyo nagisobanuye. Ibibazo dufitanye twebwe nka community yacu, si amasambu dupfa, si iminani, si amafaranga twapfuye ururimi, aka kanwa ngo uyu mushinga watumaze aka niko kamaze ubu bwoko. Kandi si bwo bwonyine, haba n'ibihugu
ibiza kurwana bitanga amatangazo mabi. Muri diplomasi birabujije kuvuga nabi iyo umunyapolitike wabikamiritse. Aba mujya mubona bavugishwa no kutamenya politike. Amagambo niyo dupfa. Abayumva ibi muvuga birangaha. Icyasenye gikomeye na amagambo twabwiranye tumaze gutandukana. Ngo umutavu w'ururimi uratemba ariko ntugaruke. Korogana n'umuntu wifate ureke kuvuga birebire kuri we. Uzagira isoni umunsi muzihana tuzongere kubigarura kubera ko byarenze impinga. Mufata akanwa yemwe. Ibyo tubonye byose sizo kuvuga. Mwihanganire kutumvikana n'umuntu. Numara ufata ururimi rwawe muziyunga nta kimwaro ufite kubera ko umutavu wawe w'ururimi utigeze utembuje ahiri. Twamenyereye kuvuga ni muri ibitutsi biri gutwa abantu kuri social media. Umuntu ejo wundi yaranyishara ampa ikiganiro ngo nikivuge ngo se ndabivuga gute. Ndavuga nti igitangaza gihari. Ninde muntu ufata ubuzima bw'umuntu akabashira ku isoko ngo se nimba byarabaye. Niba byarabaye se ni abanyamakuru ni ikintu privé. Nimba yararenganye naje ku rukiko. Yesu yaravuze ngo nugirane urubanza n'umuntu ngo mubanze mwiyunge. Ngo atazagushirisha muri prison ngo ntuzahavuda atanze amande. Kuko Yesu yemeye ko iyo prison nabibaho kandi yemeye ko na amande itangwa. Muzabisome biranditse gutyo. None ndaje nkubwiye amakuru nagize mu rugo iwanje ndi umukobwa ngo nagiranye na data bukwe cyangwa se na mabukwe. Wowe munyamakuru yashize kuri radio. Ninde wo guhaye uburenganzira bwo kudifama mono? Ninde wo guhaye uburenganzira bwo kutokoza izina ryanje rya privé? Ngo niho views yawe isomwa na rubanda kubera ko rubanda rukunda hashiririye. Yego. Narabivuze hano. Views. Aharyo ha views na hashiririye. None uzashira ijambo ry'Imana urebe ko abantu bari kurikurana. Nushaka uzatanga haro rijana. Bazavuga ngo usakurwa ngo ndanamumenyereye. Ngo ni bya bindi ngo simuyoboke. Ngo twarakuranye. Buri yagiraga gahayo gate. Ngo se yakijwe ryari. Nakijwe umunsi nakijwe. Yesu yatashe muri njewe. Niwe munsi nakijijwe. Ariko ntazemera kubera ko ashaka kumfobya. Ari mwene wacu bambwiye ngo pastor nguze wigisha ariko tukazuzina. Ndamubwira nti abintu uko kwigisha gase wakumpaye. Atukuzwe. Reka mbabwire asifiwe sana. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Hallelujah. Abantu bazagufobya. Yarambwiye ngo uze nyigisha ngo azamererwa neza ngo ari kuyo mbyini. Ndamubwira ngo nuko kwigisha gase nagukuye iwacu. Si wawe. Ahubwo intege nke mfite nizi wanyu niko Apolo niko mu Kristo yabwiye Apolo. Aturanshije intege nke asi wawe nzikomora yewe gica. Ariko mureke tubanza tuzamure Yesu w'i Nazareti. Hallelujah. Yakobo aravuga ngo umuntu ashobora gufata ifarashi akayitera mu izuma akayijana ashaka kandi kayiyobora. Ngo agafata inkuge akayishiramo akantu kitwa ngo ningasha akayobora yashaka. Ngo agafata inyamaswa zose zo mu gihuru n'izikururuka akazitoza kuzigaburira no kuzagaza. Ngo ari kururimi ngo rumeze nk'agashashi ku muriro. Ninde muri mwebwe uzi abajya batwikira urenge kubasuhuye? Tuzatubaza amakuru gusa ngo harahiye. Uko batwiste isi hiyume nditubaziwa. Nabatambukanye kibiriti bahaye nk'itabi. Nabo nibo batwiste urenge. Tugarutse natwe turaragira. Nta uzubaza ngo se ninde batwiste hano nkunde ndagire. Aya makuru yose tugira agira aho komoka tutazi ariko twese tukayavuga. Ariko biracitse no kwimana yo mwisho. Mwirinda kanwa umuntu nakubwira mu gutwe kw'ibumoso wanga mubwira ngo reka banza ureke. Cece kareka nzaba mzumva. Muze mwanga amakuru muze muyanga. N'amakuru yabo mudakunda ntimukaze mushaka kuyumva. Nuguharibisha umutima. Ariko umuntu yibushatse kuvuga ku wundi. Azaya mava muzo yararimo. Ngoreka maze waruvuze gute ngo byagenze gute telefone akayishimwa akadege ariko wamubwira ko ari mwiza ngo turabizi ngo sineda ngo kuriya n'uburyarya ngo kuriya ngo kugize ngo n'uburyarya gandamuzi ariko wamubwira ko ari mu agashimwa akadege kugira ngo yumve neza amakuru. Yemwe reka mbabwire ngo ururimi ngo nububi bungana n'isi hakika ya Mungu. Ibindi byose twabisheshekesha. Dore abantu ngira batankunda sinigeze mbiba kana amadeni mbafite ntishuye ngo nabanga uko mvuga. Nawe abanza ufite nta parcelle mugabanye nabo ngo bararengereye nta mafaranga wo batwaye nta kazi karakabo wafashe nibyo wavuze mushobora kuba mutarabivuze mwembi bikavugwa n'abandi babazaniye amakuru.
mureke ture ururimi tumenye kuvuga, twige kuvuga, twitoze kuvuga. Ntituvuga nabi ngo abantu barakira, tunababwira nabi ngo barapfa. Tuziyandavuze nitumara baguma uko bakabaye. Mureke tumenye kuvuga. Abayumbe habe n'izi ntambara zavutse muri mu bavuga, kimuzivugeho cyane, muzisengere cyane. Ni muzivuga reka mbabwire, bari abantu bacikamo batonda imanza uruhande rumwe rwakubwira karenga, kandi iyo abantu bapfuye gutandukana amabi yose atarigeze abaho azayandika. Iyo umwe agize gutyo undi akajaha, nuko ngo burya twari tumutunze tumuzi. Umugore n'umugabo iyo gukora divorce barabyaranye abana bararanye mu ishuka imwe, azamuvuga nk'umuntu utarigeze abaho, kuko atigeze yegera n'umunsi umwe. Kuko divorce uzi icyo sobanura, ngo nukubaka igikuta cy'Ibabeli hagati y'umugore n'umugabo. Ni icyo ngo nukwandagaza urubyaro ruzabakomokaho, ngo nugukosona babashingiye muri leta no mu rusengero, ngo nukubwira isi ngo twari umwe none tubaye babiri, ngo nukwisatura k'umubiri umwe, amarira ngenge akaje uruhande rumwe amaraso akaje ahandi. Niyo divorce. Kandi divorce iri mu bayumbe, uko nukwivuga. Nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kandi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Hakika ya Mungu. Icyakane ni ukumenya kumva. Kumenya kumva si ukugira insibyi nzima, ni ugutahura icyo umuntu avuze ni ukugisubiza. Ntabwo wumvishe we, nimwumve kino kintu. Kumenya kumva si ukumva ijambo uko ryavuze, ni ukumenya kwitwara nyuma yo kuvugwa. Ngiki kintu, ese ko avuze gutya ashatse kuvuga iki? Ese ko avuze gutya ndamubwira gute? Niko kumenya kumva. Kumva si ukugira tempa nzima, ni ukumenya ikivuzwe n'uko ugomba kwitwara. Umugabo yaravuze ngo mubwire akanwa karekare, ngo mubwire akanwa kagufi, ngo mubwire amatwi maremare. Wumve cyane uvuge buke. Abayumbi kigomba kubaranga ni ukumenya kumva. Kandi kumenya kumva, uwamenye kumva ntajya asubiza nabi. Ikikwereka umuntu utumvisha asubiza ikibazo uko cyavuzwe akanahubuka. Ariko umugabo uzi kumva, umwe ngo yaramukuye kubise mugenzi wiwe bari mu nzoga barayinkera, amushinga urushi mu gutwi. Handi batihaguruka, aragukubise nyine, aramwitegereje, aravuga ati umugabo sinamushobora. Aravuga ngo yamukubise atamuruzi. Ati yankubise atanduzi. Ntambara irashira. Yamenye kumva urushi, yamenye umukubise, amenya n'ingaruka ziza kumuho, niyongera kumwihararikaho. Ariko aravuga ngo yankubise atanduzi. Urubanza rurashira. Aravuga ati yankubise atanduzi. Yumvisha urushi, yumva uko wabateye, yumva ibiza kumubaho nyuma ko ashirira nabi kuruta uwa mbere. Aravuga ngo reka amenye kumva. Kumenya kumva ni uguhara. Kumenya kumva ni ukwanga guhangana nyuma yo kubwirwa. Kumenya kumva ni ukuvuga ni neza wabwira ngo inabi. Kumenya kumva ni ugutinda gusubiza kandi wumvishe mbere. Uko ni ukumenya kumva. Umunsi Imana izabaho ubwenge bwo gukura mukagera ku rwego rwo kumenya kumva. Nagira namaze imyaka ntazi kumva. Ubu nibwo nabimenye. Namenye kumva keretse ukwaza ukanturuka inyuma ukangonga, kikubita hasi nubamye. Nicyo sinzi uko nakwitwara nyuma yo kuzuka. Ariko iyo bindi ngo hari icyo wakoze n'icyo wavuze, namenye kumva. Kumenya kumva ni imyitwarire myiza nyuma yo kumva amagambo. Niko kumenya kumva. Ni imyitwarire uko uzitwara nyuma yo kumva amagambo. Niko kumenya kumva. Uko witwara, uko witwaye nyuma yo kumva, niko kumva. Ariko si ugutega ibivuzwe, kuko twese tuzumva kimwe. Ikibazo ni ugusobanukirwa kimwe. Muze mwumva amakuru yavuzwe ku bantu, ariko muze muceceke. Mufata umwanya wo kuvuga ngo niki kigendere wangaha. Ese nimba cyane abaye gutyo kubera iki? Umugabo umwe yabwiye amundi amakuru atari kwa amakuru kubwiye, tuzayavuga. Undi ati wananiwe kuyibikamo, waje kunije uzubikwa ngo bizaboze. Ubu ngubu ndasohotse nyavuge. Bo yambwiriye iki? Ati amakuru ngubwiye uramenye. Yakumana undi ati mutayagumanye. Wananiwe kuyagumana ari wayumvishe mbere. None ari je wararamwe aboze, ubu ngiye kuyatanga naje asohokemo.
yemwe bavandimwe, icyabaha gukura mugatangira kumenya kumva, mwaba mire n'abantu bakuru. Shaka tano no kumenya kubona, kureba, kubona. Abantu batazi kubona. Elisa yabonye ingabo z'Abasiriya nako Gihazi, naho Elisa abona ingabo zo mu ijuru zibagose. Ejo bundi hari umugabo witwa Habyarimana Desire, muramuzi, numvuga buto, ngo yagiye gusengana n'umuntu yumva umugore w'ingumba ngo ari gusabira ibisanira 5 bizamukomokaho kandi atarabyara. Ngo Mana uzafashe umwana wanje ngo n'umuzukuruza agera ku buvivi kandi atagira umwana. Ngo mutega amatwi aravuga ngo ni gutuye umuntu utarabyara arimo asabira abana kugeza kubisanira. Si bisanira murabyumva? Degré kugeza kuri degré ya 5 ya progeniture y'urubyaro. Ngo atangira gusengera izo mbyaro atari yabona umwana. Desire aravuga ngo yabonye umuntu umusha gusobanukirwa, kumenya kubona no kubona amasezerano y'Imana atari yasohora. Abantu bakabona urapfuye ariko wowe ukabona uriho. Gehazi yaravuze ati turashize ingabo n'amagari yatugose y'Abasiriya, turashize. Nta kindi yasengeye Elisa, tigeze asengera magari, ngo yasengeye umutima n'amatwi n'amaso bya Gehazi kugira ngo bihumuke, ngo arebe ingabo zirutse izo ngizo z'Abasiriya zibagose ziza kuba sukubagoboka gusa, ziza gucecekesha iz'Abasiriya. Ngo musengera arahumuka. Hari igihe tubona ibintu uko bitari. Asifiwe sana. Tukazugu kandi batekereza kuko utekereza umuntu ni kumubona. Abanyarwanda baca umugani ngo ushonje arotarya. Iyo waryamye ushonje uzamaye wishura, kubera ko waryamanye inzara ujya wishura uri mukanya. Asifiwe sana. Sostene yararibye ngo hari bimwe bisa na Farao ngo ibindi bigasa ngo nibiyaga. Hakika hari ibintu cyo tubona bisa na Farao mu buzima bwacu, ibindi bigasa nibiyaga, ariko ngo witinya mwana we umuntu Kristo ari ku ngoma. Habakuki yaravuze ngo zahagarara ku munara wanjye maze ndindire, zarangaguza ndebe numve n'ibyo umwami yangeneye. Ndihuse. Icya 6 aricyo cyanyuma no kugira ibikoresho. Imana ntiyagutuma mu murimo udafite ibikoresho. Ikintu turushanya mu buzima ni ibikoresho zo muri rugendo. Abasirikare bose wongereyeho amahugurwa, wongeraho n'ibikoresho. Uyu munsi narababwiye ejo ngo drone yakoze ishyano. Ni technology si yabuze kwifata. Ni murebe namwe gukinka Iran gifite za drone zigaye zisura Amerika zikagera muri leta za Amerika zigasubiramo nta uzibonye nta nuzirashe. Iyo ukinka mu Rusiya cy'igihangange kirikuraswa na za drone z'Abaturk zahawe Ukraine. Intwaro ni ikintu gikomeye tugomba gutunga. Reka nkubwire, Imana igiye kuguhamagara, tizani intwaro iri hirya yawe, ihindura ya yindi uko wari usanzwe. Ishaka bagiraga mu murimo n'igi Imana izicuranura muri wowe rikabishaka ry'Imana. Yabwiye Mose ngo nikufite, yavuze ko afite inkoni, tigeze yishako kanya. Iyo miterere yawe nuhindukirira Imana ukaba umusirikare mwiza, izayihindura kuba intwaro wowe ukuteye. Umunsi umwe nigeze kuvika ziba kingumumera kandi kigusinda. Iwacu barambwira ngo nzigisha, aho nari nduye simbavuga abanzi barahamenya. Simwega muri kumutanda undi mubivuga ngo bimenyekane, murayivuga hanze kandi ntababumva. Jewe nijoro ahangaha batuzigisha ukuri kw'Imana, kandi twazaga tuza kwigisha tukabanza kunyura hari umumera n'iyinga. Hari abagore bashigishaga umumera kandi mwiza. Twabwiranaga n'umusaza twari kumwe ngo tuhanyure ngo niho tuza kumva neza mu rusengero. Naho gana tukanywa nk'ibigozi b'icyanga 3. None ukinjira mu rusengero ufite nk'utuntu tumwe turyaryata nko mu maguru, agasemburo katangiye kuzamuka, batanga haleluya, imwe ugatanga 2. Nta muhungu mwumvishe wireza aravuga ngo yeje agacuranga nk'urumogi cyangwa abyina aririmba ntiyabivuze. Aho sinje ubivuze, na amakuru numvishe naje, ni wowe byivugiye gasinje ubivuze. Yabanzaga gufata ku rumogi ngo yinjira mu mudiho mu muriri w'indirimbo, yagira gukitangaza cyakoreka. Natwe twabanza gufata ibigozi 3. Iyo twihutaga ni 2, kandi wangoye wihuta ni ukwinjira vuba.
noneho ndavuga ngo se nzigisha iki? Ngenda soma ijambo ryanditsemo mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya mbere n'umurongo wa 26 ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Nja munsi y'igiti cy'umugeti ndariboroka ndiboroka, ariko Imana izi ko munsi mwe ntazariboroka, nzarisengera. Icyo ufite n'Imana ihindura ikagikoresha impano yawe. Hakika ya Mungu, inkoni Mose yari afite niyo yamukoze ibitangaza. Akasa yakindogobe Samusoni yatoye mu kibaya aho yari yaguye atayibaze, niko yakabakabye asinda igihumbi cy'Abafilisitiya. Yabimenye ko ari intwaro. Aravuga ngo rego urwasaya rw'indogobe ngo ibirundo n'ibirundo. Yabimenye ariko amaze kubashashika. Yesu agiye kwirukana abantu mu rusengero, tigeze azana akagozi ngo yagatoraguye aho ngaho arakazinga kamera k'ikiboko. Ngo aravuga ngo nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data kubisenga ry'abambuzi. Hakika ngo afata imeza yazikubita hasi, biceri biragwa, intama n'ihene zaciye ibiziriko, ntawongeye gutinyuka kuzikora. Ngo yahagaze imbere yabo ngo nk'umucamanza ugiye kubaciraho iteka, nta muntu wongeye gusubira gufata ikintu. Arazunguruka mu rusengero, ishyaka ry'inzu ya se ryari ryamuriye, yagombaga gusoza ubuhanuzi bwari bwaramuvuzwe ko azabigenza gutyo. Imana izikoresha impano ufite. Uwo munsi na borose ico gice ndazunguruka mu biti by'imigeti byari bituye ku munsi y'akararo kacu, ngo ndizungure ku gatandatu babe ku cyumweru ndigorora. Kuri uzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Haleluya. Baravuga bati uyu Mungu uvuye muri university wogira ngo yize na theology. Reka mbabwire kino kintu, Imana izayitiza ukumeze iyo umaze kuyemerera. Pawulo yari umunyabwenge, yari yarize, ariko Imana imushobora mu ubwenge. Igiye kuguhamagara ibanza kugushobora mu izo ufite, wamara kuyemerera ikabikugarurira, ukagira umwuka, ukagira n'ubumenyi. Petero yagize Antiokia ari kumwe na Sira, ngo birababurira, bananirwa gusubiza aba intellectuel bari batuye muri uwo mujyi. Baravuga bati mushake Pawulo afite umwuka akagira n'ubumenyi. Abari wo Kanyabuyange ni umumissionnaire w'umusedwaze, yaravuze ngo iki unaomba bila kusoma neno wewe ni mjinga, na ukisoma bila kuomba wewe ni mfarisayo. Iyo usenga udasoma ijambo ry'Imana uri injiji, ngo iyo usoma gusa udasenga uri umufarisayo. Gusenga umunyabwenge aravuga ngo nuza kubwiriza gutegura ijambo ry'Imana kandi nta mwuka ubaho, ubwenge gusa ari kuzigisha numara ngufunge agenda, nguze gusenga nkaho utazi ijambo rimwe ryanditswe muri Bibiliya, ngo nkaho hari umwuka uzaguhishurira, ngo nufata ibyo byombi atukuzwe, ikigisho cyawe kizaba gifite ibikenewe. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Pawulo yakoze iby'ubutwari kandi Imana iza kumuhamagara. Ni muri bice yakoze, yamuhamagara mu banyamahanga batazi amategeko y'Abayuda kandi ayazi. Wize guhamagara Petero w'umuswa imushira mu Bayuda kandi atarize amategeko, kugira ngo agorwe. Namara yambaza Imana yibwira ati Imana, aba bantu bize amategeko ntayazi, nari mvugiye kukuroba ndabashobora gute? Imana ikamwohereza umwuka wo kuzura abantu no gukora ibitangaza. Bakabazanya ngo se si wa muhungu w'umurobyi uri mukora ibitangaza yigiye hehe? Pawulo nawe ngo agatamarirwa mu banyamahanga, yababwira amategeko y'Imana ya Isiraheli ntibayumve, bigasaba ko asenga akazura abawutuku. Yamara kuzura abantu bagakunda bakamwemera. Ariko bamaze kumwemera, Imana imaze kubemera, izana buri wese impano ziwe izimucomekamo. Icyo ufite n'icyo Imana yakoresha. Tiyaguhamagaye gukwima ibikoresho. Hakika ya Mungu, babakobwa 5 babanyabwenge bari bafite ibikoresho, abandi 5 ntazo bari bafite. Ngo bari bahuriye ku bintu 5 bagatandukana ku bintu 2. 5 bari bahuriyeho bose bari abakobwa. Cyakabi bashakaga abagabo bose. Icya gatatu bose bari bafite amatabaza. Icya kane bose bumvishe akaruru kumukwaje. Icya gatanu bose bagiye kumusanganira. Ico badahuriyeho, bamwe bari bategereje batiteguye, kandi bari bategereje badafite amatarama, abadafite amavuta mu matabaza. Nico nshaka kubabwira, uku amavuta niyatandukanya abantu. Ibikoresho Imana yarabitanze. Soza tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Asifiwe sana. Tugiye gusenga Imana. Abatubanjirije barasinziriye. Umugabo wa mbere wasinziriye ni Adamu. Asinziriye hawa amabanga yo kurinda Edeni, wasinzira Satani. Igituma dufite izintege nke tuko tuzikomora kuri sogokuru Adamu, kandi ntayimye ngo nyina akabara, ngo kandi ifizi y'intama ngo itega kase. Uko tumeze Adamu yararangaye, Kayini yararangaye, Yosuwa yararangaye, asinya amasezerano n'Abagibeyoni.
mbere Adamu ngo arangare na Kayini bagwa mu byaha. Hari saa moya kugeza saa 3, uhabe saa 3 kugeza saa 6 Aburahamu na Nowa bararangara. Ngo habe nyuma ya saa 6 igihe cy'amategeko Sawuli ararangara ari ku rugamba arasinzira. Dawidi ararangara ari umwami arasambana. Twebwe turi saa 12 nitwe dutahiwe bavandimwe. Nubwo batubanjije barangaye ariko Imana yagiye bagarurira icizera uko bakisabye. Bibiliya tubwira ngo igihe kirengarenga ngo Aburahamu ngo arasinzira afatwa n'ubwoba ngo butangaje maze ngo arasinzira. Imana imuhawe itegeko rimubwira ngo abazamukomokaho bose bazajana mu gihugu cy'amahanga kandi bazakorerwa imirimo y'uburetwa imyaka 400 ngo yongere gusenga. Imana iramubwira ngo nubwo bimeze gutyo ngo nzabagarura n'ubutunzi bukomeye cyane ngo bazambura mu Egiputa. Twarasinziriye Satani aratwinjirana atwicira abacu n'ibyacu yaratuvogereye agera no kuri santere yaho tubika intwaro tugiye gusenga Imana. Asifiwe sana. Ariko si ugusenga gusa, nimunyumve kino kintu ngiye gusoreza. Alice yavuze ngo hari abapasiteri bashobora gusengana ariko badahuje. Nta kindi kijya kimara ibyo ngibyo nuko dusohoka muri iki giterane ku wa mbere abantu bagahamagarana. Uranyumva wawa? Wanyumvishe? Uranyumva neza? Wewe ndagushoboye. Yota turaziranye. Ni nakazi rimwe. Uwuzi mutaza muhuza mu bapasiteri. Cyabugufi. Wiyemeza ibyaha bimwe utakoze. Kubitinda wowe hidangiza cyawe. Kuraca urubanza cyangwa kurireka. Uyu nguyu uko murabona uko ameze. Yota amatanga ivuga ngo ni yanga. Ni yanga ni wowe uzaba wanze. None umuntu w'impakari nanti kumubwira mu bantu muri we afite ameza ate. Kera yago uwo mugoroba baragoye. Abantu bo mugoroba kera bagora. Nagize ngo niwe nshoboye sanza ari we naniwe. Reka mbabwire kino kintu. Dore ukuntu izikiri ibibazo. Nushaka kubaka societe nta kindi kize societe yubakwa n'umuntu gusuca bugufi. Aya macyakubiri yadukurikiranye nabwiye abagabo nimugoroba mbabwira ko ataraya none naya ale narushe ndabwira ngo ubasiduka ngaha kibokugurira boza kugurira uko ari deni baje kugufata nkubwiye babona ifaranga bakavuga umuceri wawe umugore wawe uzushirira ukagira ngo agira uruganda rw'uwe muceri kugira ngo bapfobye ariko bakekera bakaza gukopa uko nuko byagenze uzorishinga surebe ko riramba bazakurya ideni gusumara uzohagarara kurera utaru bacira imanza kandi uhaye ifunguro ryera barandebye uko nguko ibimeze byacu njewe nawe si ibyano iyi mitandaho muri kubona ikintu cyose tujemo tukiza ngo turi produit fini yakuri hahandi nico tugomba gusengera umuzi w'amacakubiri tukiyiriza titunywa icyayi n'umugati urimo omelette cyangwa umureti ariko ugafata umugati ugafata akantu kamwe ugafata ugashira omelette hagati no munsi ukazufata magi wamara ukatamira icyarimwe wamara ngo ugiye gusenga ja kuryamuje muri retraite bagushakira icumba cyiza hake mureke turirira ayo macakubiri nimba mushaka kwashira mureke twiyirize dusenge tureba biyirije mbere ico bakoze abisirayeli sibo bari boroshe kuruta twebwe ariko Imana yabahinduje amasengesho umuntu wihundagaza kandi kibintu wabisoma ukagira ngo none yarwaye mu mutwe kandi ari muzima si ikindi na amacakubiri yarenze ubwenge niyo Satani yokamye umuntu amurusha ibiro by'imitekerereze ni utangira kumworiyanta akamucerekeza ucibya avuga ibi dufite n'indwara ya kera yatangiye igihe wa ministre umuntu yazaga ava mu muhana ngo ntatanga igitoro muri uwo muhana akaza kwitanga mu wundi muhana adatuye et vous connaissez que la terre correspond à l'administration ariko ngo wango singitanga muri aba ngo zo gitanga muri bene wacu bahariye ngo jewe ngo nimukazi musabe igitoro nico cinjiye mu ikanisa gihinduka amabungo gihinduka abakomite gihinduka sepeza gihinduka kadeza gihinduka ibi byose gihinduka ibi ngibi ngo twinjire muri ibi navyo simbivuze cyane nirinze kubivuga siyo mutandabona hawe ariko abazi kumva barumva abantu baririya bamwe bakaryana ubwabo bakazohereza audio n'inyandiko ngo bakunzi kandi batatashe ariko nibitangaza
kujyana igitangaza gikomeye n'ukuri kuri bakandika amakuru hari ngo turayabeshuje dora ya mwene bakicisha mwene wabo ngo ni ugiye kugira ucyo none mukubite kwizuru mbere igihe atari yafusuzu yemwe mwe mwamara mukavuga ngo tuzosimba gusa dutahe tutiyirije ngo dusengere ibyo ngibyo ko muragira ngo bizashira bizimara ko muragira ngo bizamarwa n'abahungu bahaza n'abakobwa bahaza barimo basirimba ni mwebwe mufite izo nshingano zo gukora yabivuze pastor hari umugabo wo muri Amerika Latine iyo agiye kubwiriza afite ifaranga we ntameze nkanje himuntu yagucumbikiye ganye aragucumbikira yiwe azayicumbikira akohereza abantu bo mu nzego zitanu akohereza abageografi ngo baze gushushanya ahandi bazasengera bagakora amakarita bakavuga ngo umurenge ni ahatuye umunyamurenge kuva kuri Ruvu aho twari tuye twebwe kugeza inganje abanyamurenge ni bande bagashushanya geographically aho batuye n'imihana minini uwakavaho histoire nabaki nabatutsi bavuye mu Rwanda mbere yigaburwa rya Afrika mbere ya 1885 ku conference de Berlin yabaye imyaka 2 yahereye mu kwezi kwa 11 1888 irangira mu kwezi kwa 2 85 bifata amezi 3 n'abatutsi bavuye mu Rwanda biemplante byari muri plateau d'Itombe niko ababirigi bayitaga uyu mwaka bakawuvuga uwize anthropology na sociology akaza ubu bwoko bwirihe mico akamenya uko batsinda akamenya uko bitwara no kubakira abashitsi no kubashingirana akabikora uwo ni umusociologue umuntu wize anthropology nawe izisa nka sociology agafatanya nawe noneho abanyamasengesho bakaza bakiga imyizerere yabo bantu bemeye ryari nyuma yo kwemera basenze gute nizihe mana basenze bakamenya ko twabyiniraga inka tukaje kumikikira ikibira kabo ndavuga ryari za Kagondo ngo rimwe ryagize gute kindirimbo bazaga baririmba ndavuga ryari za Kagondo ngo rimwe ryaturutse mu Kagogo ngo nanje nzaza ndi muri ngo Kagori ngo nakagoye kose zakandinda bakamabyina tibabizi ibingiye izo ndirimbo barabanzwe ni mureke gusakuza barabanzwe abantu bavuga amazina yabasebukwe ngo babaye imando ngo buce barakizwa muri za 50 ngo buce barongera barahanguka ni gute basenga bagashushanya uko basenga bamara uyu munsi bahagaze gute mu buryo bw'imyemerere bya bindi byose bakamenya ko basenyewe aho babaga geographically bagituye muri imihana bari bahituyemo none barasenyewe kibakirimo n'ubwoko bwangaye batuye Uganda batuye mu Rwanda batuye muri Kenya abandi bishimiye kuja hanze n'abantu badashaka kuba mu gihugu ntibagishaka nubwo bagisengera kera ngeze kungiye bazavuga ko barasengera haberekeye ba musaza yicaye mu muryango areba hanze n'iyinga bimusogo kuba bayutate atabantu bari kwinjira muno ariko imitima iri hanze uko turasimbuka ariko ejo kuwa mbere UN mugejeje ahanze umupasiteri azagenda kibihungabane bakishima abakristo ngo kubera ko agiye aho bashaka ni ryari umupasiteri yosiga abakristo bakavuga ngo banishimwe ko agiye no kubera ko twese ariko bagashima ni hehe ni mwumvisho ko umushumba wanyu bakamakubita bashigo banishimwe ko agiye we ni ryari nuko imitima yabo yose naho ngaho ibiri mwamara ngo gakondo mwerekeye imana ga sindyarya sundu woroheje ngo irabirwa uko tumeze iratuze umuntu agakora iyo itida akamenya ko imitima yacu igiye hanze ariko ibisirimba byacu ari byo mu gihugu ikavuga ngo abantu ni indyarya izoba isirimba sibyo bizera yamara gukora etide bakamara amezi 3 bari muri hotel bamara kumenya za faiblesse za challenge zijya zose za ntege ngo bagenda basenga mana uca intege ibi bintu bajya bose bamara bakataha akohereza abanyamasengesho gusa bafite za karite zose ubu bwoko bwageze muri Kongo ryari Imana bwari bwarahiriwe niki cyabukuyemo ni intambara ariko nabwo bwabwo barashaka kuja hanze uko bameze imidugudu batuyemo ni yingi bari hehe na hehe bakajya basengera ikintu kizwi ubundi amasengesho ni specific
n'ugusengera ikintu cyamara gusubizwa ukakimenya ngo mana ngo ndakwereka ngo abashomeri bose bo muri Afrika n'igihe cy'Afrika itazagira abashomeri imiyoberere mibi ya Afrika sengera mu rusengero rwanyu nibabona akazi ushime ngo abarwayi bose abarwayi no muri Syria bari kubarasa uzabashobora no muri Ukraine ngo abarwayi bose ngo nabari mu bitaro ngo nabari mu ngo bisi yose ninde uzakubwira ko basubijwe sengera abarwayi biwanyu nyirakanaka nakanaka nibakira ushime uko niko kuri ngo abashomeri bose na Amerika ko bariyongera kanswe ibihugu byacu ngo abasinzi bose sengera umusinzi wabasakurije hafi wanyuze uzusinda mu ibanga kaza no mu ikanisa musengera ariwe nakira uzashima ngo abasinzi bose bo mwisu tubare twiyongereye uzatugabanya ko nabavuye mu rusengero baje mu kabari Bwana sifiwe nuko yasenga la prière doit être spécifique ikintu senge kanaka uriya mutima mubagira umutima mwiza kandi ukamusengera umukunzi bwacu ukabona arahindutse tuzashima mu ruhambe ngo wegeze umutima mwiza kireste yabyivugiye ariko wowe uzabishima ku ruhande kubera ko bisenze mu ibanga ariko tuzaguruka ngo nukuri yagira umutima mubi ngo none rero musenge azasubira kugira nuvuga reka mbabwiye kino kintu rero Bwana sifiwe tugiye gusenga tuzamura amaboko haleluya atukuzwe tugiye gusenga ikintu tugiye gusengera ni umuzi w'amacakubiri dufite abavuka butumwa bari mu mpande zose bahuye dufite abanyamasengesho bari mu mpande zose umunsi bahura satani yamwara ariko ntabishakanye arashaka ko biterane byacu bizaza bibizi bice abantu bakigamba ko cyaba ari cyo cyagenze neza nico gakise gikurikira sur base de quoi ngo cyaritabiriwe izindi base ni yihe ngo cyari mu bavuga tumwe bakomeye ukuga niyo icya gatatu ngo hatanzwe amafaranga menshi ibyo bitatu zuzura ngo cyari utagiciriye abiriya ngo nubwo kiriya cyari mu bavuga butumwa ngo ariko nta abantu basiringe ugisimba cyacu ngo cyari cyambere ngo cyari kuri top ngo cyakabiri bariko nigitanga uhabaye ibyishimo ukuzishimo sikindi nuko birusite mu rusengero ariko sibo manda mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya umunsi twahura twabona ibyo twabaga umunsi tuzicara turebe icyari gihari tukibura n'ibyari bitutsi byose bihinduke animation byose tubihambe tibizaba bihari mureke muhaguruke dusenga Imana